Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ, the one who died, the one who was buried, the one who rose again, the one who advocates on our behalf before the Father, who's seated on the right hand of the Father, and we can't wait for his return. So, fatalo fatue, ile neitai au, ile swafa pele o le swafa sili, e sili i suafa u malava, wa mafuai, una tato mafuta, ile neitai au, ole o taita ine tato le tatalo, ia ona tato whaangolongo le, whatasima o le upo le tua le neitai au, tato wifo matatalo, whaftaita ma, lo wanga le leilea ua toe mafuta ilo whanau ila lo wifo o le nei fale, lo fina ngalo fo ilo mātua tua, lo whaapea, ona mafuta ile tino keriso, i so se fata whaitaulanga, i so se fale, so se maota, o lawa, lo mātua tua, o mafutanga, o lo whaapea ona mātou mafuta whatasi, ile nei aso le li. Mātou te o mai, mātou te patipatia, lo alofa, ma lo wha maoni a te i mātou. Mātou te whaapea atuai, vi ia oe, via oe mai le oso ae o le la, se ia oe le moto atu, ia whaamanuina, ma whaaneeneina le suafa o lo mātou atua, le nei taimi no mātou atua, tu ina atuai a te oe, le upua le atua, lau upu lo mātou atua, e au ngā e whawhanga i nai o mātou nganga, e au ao i nai i mātou, a oa i nai i mātou, whaatonua i mātou, whaapoto ai i mātou, i lau wami o tonu. Lau pulea o sauni ai lau au auna, na mātua tua ina ia whaapea o na whaasoa, matalatala noa, ia malau whanau i le neitai au. Sauni o mātou loto, tala o mātou taringa, tala o mātou mata, whaalea nganga, ina ia mātou i loa, lo waoa o mai a te i mātou le neitai au. Maulunga lovi inga, nei mātou ume o le whaavavau, and all of God's saints say, Amen, amen, and amen. Le tai au le nei o le atatou su e mai le atatou tusi le Efeso e wha. Wa mai a atu le matau mua e o i le tolu o le tusi a Efeso. Wa whatatau le nei tusi le fina ngalo pa ia o le atua i le ekalesia po le tino keriso. We've been reading the book of Ephesians and we've finished chapter 1 through to 3. And we've understood that this is the study of this book is with regards to the purpose of God for the church. We've actually learned that the church is a doctrine that God is teaching us about in this letter. O tustusinga Paulo tato te mawai fo'i I le whaatulanga ino manatu o le apostolo. Tātou te iloa na te au maia se aoa auina po se mata upu whaavai I ana tustusinga. Amen. When we look at Paul's writings, he would present to us doctrine, he would present to us teachings, he would present to us the theology of topics, but then he will also give us a practical element. How do we apply the teaching? How do we apply the theology? And that's the thinking that we want to look at today. I le mataupu mua mua o le tolu. Sa tātou whaavai a o wina I tātou e le apostolo Paulo. I le whaavai po le talitonunga whaavai o le apostolo e winga pe whaatatau I le ekalesia. A le tai au le nei, amatai na I le mataupu e wha o le whaatinonga o ia o onga. Po le whaatinoina o le finangalo o le atua, lea ua tātou malamalama, mai le mataupu mua e o le mataupu e tolu. Ua tātou ilo ai, okay, o lea la ua o auina I tātou, e le atua, e tusa malona finangalo, e whaatatau I le ekalesia. Le mataupu e wha, o le a tātou mata, au mai pe fola sia e Paulo, le au wala tātou te whaatino inai, lea o onga. So from chapter 1 to 3, we've seen the foundations of the doctrines of the church. We've seen the foundations of the teachings that Paul gives us according to the purposes of God in regards to the church.
But when we look at chapter 4, this is where we begin to see how the apostle then tells the readers, this is how we apply it. This is us putting that teaching into practice. Okay? So that's where we want to sort of look at and how we begin. So 1 to 3 gives us the theology or the doctrine or the teaching of the church. Chapters 4 through to 6, he's now giving us practical application. How do we put it into practice? And I think that's what we need to understand as our lives as believers. That we not only just be taught the Word of God, that we not only hear the Word of God, but actually living your life as a Christian is a life of practice. Does that make sense? It's a life of, okay, this is the lifestyle of a Christian, therefore it is applied in this way. When you think about your driver's license, right? Those of us who have a driver's license and those of us who know the road code, we know the road code, but when we start driving, we put it into practice. Because we know what happens when you break the rules. There are consequences. So se tasi lava e yaise leisele aveta vale, wai lona mafau malona loto, vainga o malava le tula fono le aveina le taavale I lungo le awala. Aya fai se ona aveina le taavale pe sawa, lona winga ua soli tula fono. Whape nase ata o te fia au mai le tai au nei, mata upe mua o le tolu, o leo au mai matato I loa me lo tato manatu, le whaavai le kalesia ma le wingo le kalesia, e tusa ma le ao mai le upo le atua ia te itato, e o lea lao le atato vai, e whape whela o na whaatino, e whape whea o na whaia le nganuenga o le tangata whaatuatua o lo iai I tonu o le e kalesia. Amen. So, o le tato au tu le ni tai au, whapea, ia savali maletusa. Ia savali maletusa. This morning's sermon I've entitled To Walk Worthy. So this is us now looking at, well, how do we apply it? And walk is a really good word to sort of give us an idea. Okay, then, here's the doing part. Here's the practice part. Here's our duty as believers. I've now understood what the theology is of the church. I've understood what the teachings are regarding the church. But now I need to put that into practice. Amen. Tato whai tau mai lale a whionga pa ia le tua le ni tai au. Tato whai tau whaatasi mai whai upu mua, e whao ngā ina whai upu mua e o le ono. E whai ele tato la unga I le ni tai au. So verses 1 to 6, we'll read first the Samoan, and then I'll read for us the 6 verses in English. O le nei, ia. Ia o tau savali ia tusa male mala au o mala awina I o tau male loto male ane manu male o sai ia o tau whaapale pale le tasi male alofa ia tau mawhaie o tau o na tauwhi o le loto na tasi I la le ngana I le noa tanga o le file mu e tasi le tino tasi fo I le angana Pa peo na vala awina o tau I le wha moe e tasi. Ua vala awina e o tau. E tasi le ali. E tasi le wha atua tuanga. E tasi le papatisonga. E tasi le atua. O le tamafo I lea o tangata umalava. O le pule I mea umalava. O le waiai I mea umalava. O loo I tonu foi yate o tau uma. Verses 1 to 6. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism,
one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. E tonu ni vaenga o le atato matamata I le tai au le nei, o le vaenga mua, o le savali e tusa male vala au, o le fesili, e whape fea o na savali male tusa le tangata talitonu. Mua, o le manatu, ia savali male e tusa male vala au. We've got 3 parts of our sermon this morning, and we're going to go quickly through these 6 verses to give you an idea on how do we start to put this theology of the church into practice. The first part of our sermon this morning is, well, there's a question. Well, how do we walk worthy? And I'd like to bring the first part of our sermon in regards to walking worthy of the call. Because in the first verse it says there, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. O whai pomo mua, o lo iai se whai tau whaapea, o le nei o au o le ua noa noa tia ona o le ali, le apostolo Paulo. Whamai, ia o te ai o yatu, yate o tou, ia o tou savali, ia tusa, male vala au, ua vala au ina ai, o tou. O le upu nalo a mata ele whai upu mua, o le nei. So se te mi lava tātou te vai ele upu lea, o na tātou I lo lea, e iei se manatu a toa lava na fausia, pe na tusia, pe na au mai ele apostolo, ina ia tau nuu mai ei le vaenga lea o lana tusi. So, a whaapea no le apostolo, o le nei. Nea lai whaapea, o au o le ua nono tia, ona o le alii, o te ai o yatu, yate o tou, o manatu malava o lo tu sielem ta upu mua lua ma le tolu, e tau au whai mai lava I le vaenga lea, ina ia maua I loa la ia o le vaenga lona lua o lana tusi. So when we see that word therefore, in the first verse it says therefore, it tells us that Paul's first part of his letter, before this stage of the letter, he has given us the premise, or he's given us the preview of what's about to come next in regards to the letter. What was the preview? The preview was chapter 1, 2, and 3. When we look at those 3 chapters, what did it tell us? It gave us the purpose of God for the church. Number 1, the church is elected, predestined. The church is redeemed by the Son of God. The church was sealed with the Holy Spirit. The church has resources and has riches in Christ. We understood that the church is the workmanship of God. We also understand that the church is united and we are all part of the family. Remember that part of the study where the dividing wall has been removed. And the Gentiles and the Jews have become one new man. So those are all the things that Paul has written to us about, teaching us about the theology of the church up to this point. And then he says in verse 1 of chapter 4, I therefore. So he's laid that foundation, he's laid that preview, and now he's about to say, brothers and sisters, and this is how you apply that teaching. Amen? So o tatu anga I mai le tai ale nei, o le nei, lo whapea mai Paulo, ina ia wha mautu ina le manatu o lo iai le taupu mua e o mani taupu tolu. O manatu ia sa tatu wa ava aia I le mata upu wha avae o le kalesia, mua, o le kalesia ua muai filifilia I le atua. Lua, o le kalesia ua tongi o la ina, e Yesu Keriso. Ua mae ua taunuu, ua ato atoa, I le ngaluenga whai a Yesu Keriso I lunga o le sātaro, ma ina ua toi tu mai, lea ua tātou I loa, ua I whea, ua vea o ia, ma whautua mo I tātou. I le mataupu mo moe o le tolu, ua tātou malama, ua wha mau wha ilonga ina, o e mau. E lea nganga pa ia. Amen? Ua tātou I loa fo I mai le mataupu e lua, o ala ngā oa. O ala ngā oa o loo I a Keriso, Yesu e wha oa I nai le tangata wha atua tua, wa a vea o ia, matino o Keriso.
O tātou I loa fo'i ina mata upu e lua o lo whaapea mai e le tusi e apostolo o lana lava ngaluenga I tātou. O tātou I loa fo'i ina mata upu mua mua o le tolu ua avea I tātou maainga o le atua. Ua le toe ese I tātou ma I lātou uma lava wa iei mea ua fola po le nua le atua. Ai whameia ua avea matino e tasi e sa toa lua. O le ata lea o le ekalesia. Tātou whanunga fo I le tatalo le apostolo le vai aso na te anei. Ina ia whaapea o na whaatuma wina ma whaamamanaina I tātou I le tangata ito tonu. Praise the Lord. So mea malava ia mamanatu ia e o mai I le vaenga leo lana tusi. Tātou te ilo ai whamai o le nei. Nei whamai whai mua o au o le ua noa tia ona o le alii. So we see here that Paul is transitioning from theology, he's transitioning from the teaching of the doctrines of the church, through to what? Through to the practice. And the practice is quite straightforward, it's quite clear. He gives us a clear understanding about how do we apply this thing called the church. How do I play my role as a believer, as part of the body of Christ? Amen. So, o lea o lea tatou mata ai, pe whaapewhea o na whaatinoina, lea o onga la lea ua whaataatia mai na mtaupu mua, lua manitolu. I whai mataupu la ia o lea angai mai, mataupu wha, lima, maleono. Wha mai le siwa angal whaipu mua, o te ai o iate o tō, ia o tō savali, ia tusa, malevala au, ua vala au ina ai o tau. E te iloa o lo o langa whaolaina ma lo o langa whaolaina. Ina ua vea oe matangata whaatuatua ma outali tonu ia Yesu Keriso. Ua vea ia o mawaenga o le tino o Keriso. Ai iei la lo mtawhai yoi. O lo mtawhai yoi ina ia o savali e tusa ma le vala au ua vala au ina ai ia. Whapena fo ila oi. Ina ua avea oe ma tangata wata ua o le tino o Keriso. O le tangata ua avea ma ekalesia a Yesu Keriso. Le ekalesia le avea Yesu maulu. E leo se ingoa o se ekalesia. Ai o le ekalesia o tangata whaatua uma I le suwafa o Yesu. Ai whamai, ia o tō savavali ia tusa male vala au. Ua vala au vinai o tō. O le tāua I o le vaenga lea o le moli mau o le apostolo le tai au le nei. Nei ngalo ia te oe, a whai ua taua oe matangata whaatuatua e au ina e savali, e tusa, male vala au, ua vala au ina I oe. Kolose alona mta upu mua whai po se fulu. Fa maile whamtala ina apostolo o le savali e kalesia le I kolose. Fa mai ia o tau savavali e tusa male alii. Whamai ina ia fia mai o ia, te o tau I mea uma. Mai o tau fua mai ngaluenga le lei uma lava, mai ia tupu pea lo o tau I loa le lei o le atua. Vai le tā ua o lo o langa vala awina. Ia e savali, e tusa, ma le vala awina, ua vala awina ai, oi. Ai whamai nana upu I le tusia kolose whamai, ina ia fia mai le alii. I mea uma ma ia o tau fua mai ngā luenga le lei uma lava. Whamai ma ia tupu pea lo o tau I loa le lei o le atua. For us to understand what walking worthy looks like, I just wanted to highlight a verse that Paul writes to the believers in Colossians. And he gives a good description of what does walking worthy of the call mean. In verse 10 of that book in Colossians it says, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him. Praise the Lord, brothers and sisters. That's the way that we are to walk. How do we walk worthy of the call? Number one is to fully please God. 2, it says, being fruitful in every good work. Again, how do we walk worthy of the call? Number one, that we walk
pleasing our God. 2, that we be fruitful in every single good work that we do. And 3, and he says in the book of Colossians, increasing in the knowledge of God. Amen? Amen. Philippians 1, verse 27, it says, walk worthy in your conduct. And I'm just going to read that, Philippians 1:27. Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Amen. That's another description of what it means to walk worthy of the call. Not only that we please him, not only that we be fruitful in every area of our lives, but in the church to Philippians, he says, let your conduct be worthy of the gospel of Jesus Christ. Amen? Amen. Le tusina Filipi fa mai le apostolo le kalesia Filipi mo mua lon fai pel wusuma fitu. Fa mai o le famatala ina le apostolo o le savali tusa ma le vala au vala winai o e fa mai tau ina ia tusa la o toa mio ma le tala le lei yakeriso. Le tau le a so le tau fa amala malama ya te ita to usuma tua fa fine. Ina ua vei tātou, o le vaenga mua le au mai le apostolo le tai au le nei, ia e loa o na savali e tusa, ma le vala au ua vala au wina ai, oi, lele fa mai oi le kale sie Filipi, fa mai, ia tusa la o tō wā mio ma le tala le lei ya Yesu Keriso. It's quite a big responsibility, yeah. Your conduct is worthy of the gospel of Jesus Christ. Praise God. Amen. So some flags, I imagine, have gone up for everyone. We're all saying, okay, am I walking? Am I worthy? Is my conduct worthy of the gospel of Jesus Christ? And I pray that we are challenged. Amen? O le te talo ina ia lui tauina lo loto. Po, pe mawhaifo iana fe sili ifo le tangata whātua, pe tusa ea la ua mio ma le tala le lei ya keriso. The world is looking at the church, and if you look at the church at the moment, the world are saying, I don't believe in the church at all. Why? Because we're not walking according to our conduct. It's totally opposite to the gospel. But praise God, the church is not a denomination. The church is the believer. And the word is talking to you. It's not talking to a church name or a church brand. It's talking to you as a believer. If you are a believer and you are a part of the body of Christ, make sure that you're walking worthy of the call. Amen. Mo Salonia non ta pe fa fa mo mo. Fa mai upa Paulo I le kalesia. Fa mai o le nei le au soe o le te upu le nei matou te ai o yatu ma apo yatu yate o tou ona o le adigi o Yesu. Whapei o na tā lai o tōu maia te I mātou le winga o le ala e te tau o na o tōu savali ai. Ia fia mai ai le atua iate o tōu. Ia wha sili pēr iai o tōu. Ele ngata ile ia savali e tusa ma le fina ngalo o le atua. Ai whamea ia fia mai le atua. Ai whamea ia wha sili ai pēr la. Paul writes to the church in Thessalonica, and in chapter 4, verse 1, he writes these words. Finally, brethren, we urge and exhort you in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you received from us how you ought to walk and to please God. When you're a believer and you're walking according to the calling that you have, then you must please God even more so. Remember last week when we were talking about the power of the inner man? Hey, the more and more we focus on our inner man, the more we can continue to walk worthy of the call. It is absolutely serious, brethren, that we walk according to the call that we have. Almanei o amataina o le tata o mata upu. Le fati no ina o le o mata upu e tolu. Le fati no ina o lo au mai le apostolo sue ifo I tātou pe tusa la tātou savali ma le vala au ua vala au ina I tātou. Praise God. Amen. So that when we look at the church, when we look at the first part of the application
the first part of the practice, the first part of putting it in play, Paul then goes back to the inside. The inside of the person, and he says, walk according to the call in which you have called. Walk worthy of the calling with which you were called. Praise the Lord. O le manatu e lua, e maua I le whaipoe lua, ma le whaipoe tolu. O le whesili, whapewhea la a. E whapewhea o na tātou I loa, pe whaatino, le savali lea. Le savali lea tusa, ma le wala au ua wala au inai I tātou. Tfia tala noia te o tau I le a mio o le e savali, ma le tusa. I want to talk to you about the characteristics of one who walks worthy. And there are 5 parts that we see in verses 2 to 3. E lima vaenga po a mionga po a mio tātou te va ai e whaipoe lua anga e whaipoe tolu. Tātou te ilo ai le a mio le tangata lea e savali ma le tusa. Na lela o tātou iloa ma o awina I tātou e upo lea tua. E tatau o na tusa la tātou a mio ma le tala le lei a Yesu Keriso. So now we know that, we have to walk worthy according to the calling, and we have to walk worthy of the gospel of Jesus Christ. Why? Because it's such a serious matter. Because the world looks at the church. And unfortunately, the world is looking at the church and they're saying, well, part of the church doesn't look like any different to the world. Praise the Lord. Amen. So how do we differentiate the church and the world? And we're going to look at some characteristics that we see in verses 2 to 3. And it gives us 5. O le vaenga mua, o vaenga foi e wha ngā solo. Pea tātou mata I vaenga I e lima, o le wha ngā solonga. E wha ngā solo manatu I al apostolo, ina ia mauai le loto lea, e te tauai o na savali le tangata ma le tusa. Savali e tusa ma le wala au ua wala au winai. Oi, o le manatu mua, mau al whaipoe lua, whamai, male, loto, mau, lalo, lava. O le mānei o mea lea tua, e a mata lava I le loto. O mea uma lea tua, e a mata I le tangata I tutonu. If we look at the application, if we look at the practice, that we must walk worthy, and then we look at the first part of walking worthy, what's the first characteristic of walking worthy? It's with all lowliness. Another word for lowliness is humility. Another word for humility is for you to be humble. The great things about God's work is that it works on the inside person. This has got nothing to do with church functions or church gatherings. This is talking to you as a believer. If you're part of the church, if you now understand the theology of the church, you now come to chapter 4 and you say, okay, I must walk worthy. And the first way I can walk worthy is, you start on the inside with lowliness. E a mata I le loto maulalo. O le loto maulalo e a mata I mea a le atua. A tato va ai foi I le tusia Jeremia. O lo au mai ai upu lea a le perfeta. Upu a Yova I lona nuu. Whamai. Awane I mita le tangata poto I lona poto. Awane I mita le tangata maalosi I lona maalosi. Awane I mita foi le mauoa I ana oloa. A o le mita I nā mita ia o ia I le nei mea. Ina ua mawhau o ia ma ua I loa au o au lava o Yova. Amen? Whamai o le whaia le alofa ma le whamasinonga ma le ami o tonu I le lalolangi a wā o mea ia o te fia iai o lo o wheta lai mai iai Yova. O mea uma e a mata I lau savali ia tusa ma le wala au ua wala au inai oi. E a mata I lo loto. Le ale tuai ngā loto mau lalo. Amen? E a mata I lo loto mau lalo. Everything starts from a heart or a spirit of humility. And I was reading out in Samoan this book in Jeremiah 9:29. And this is the word of the Lord to his people. It says, let not the wise man glory in his wisdom. It says, let not the mighty man glory in his might.
nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these I delight, says the Lord. You know, a heart of humility acknowledges the greatness and the perfect God that we serve. It all starts from the man within. Remember last week we learned about the inner man? In order for us to gain our strength, we need to strengthen the inside man. This week, we're still on the inner man. How do we walk worthy of the call? First of all, lowliness, humility, a humble heart. If I pay fair on the savali, e tusa male vala au, ua vala au winai o e loto maulalo. O na alea, whamailia, o na ngai lea o lo soifua I le vaenga lo na lua. O le vaenga lo na lua, whamai, male anga malu. O vaenga e lua e tau tutusa, ai e lona e senga. Ona, o le loto maulalo, o le loto maulalo o le tangata, o le anga malu, e ei vaenga o lo soifuanga, pe a tatou tilo, e ei vaenga o lo soifuanga o le tangata anga malu, e tu wai fuaina, ai le malu e lue lona whaatua. O le tangata anga malu, e ui ina tu wai fuaina, ai le tai tali atu, a le tangata fo I anga malu, na te loa le tu wai fuaina o le tala le lei, e le toi no fo ai tu la, mo le mea sa. Na te tu mo le ami o tonu o le tala le lei. Ai mo ia lava, e le a whaina lo na loto pe atu wai fuaina o ia tangata pe tau le angaina. Ai tilo I vaenga ia e lua, o le loto maulalo, e mawai le loto anga malu. E a ngai le soifuanga le tangata mai le loto maulalo, a ngai le anga malu. When we look at these two things, first, how do we walk worthy? Start off with humility. If you're humble, then you get into the second category, which is meekness or gentleness. This gentleness here is a gentleness that you don't want to mess with, though. Because gentleness here, even though you're offended by somebody, or even though someone hates you or creates something negative towards you, you will never react because of this characteristic. But if someone actually messes with the truth, someone who is gentle will always stand up for what is right. Praise the Lord. So gentleness in its description is someone who does not retaliate, but will continue to make a stand for what is right. God's righteousness, someone who is gentle will always stand up for what is right. Amen? Amen. Philippians 2, verses 3 to 5, it reads this: Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. The teaching of the gospel says, verse 4, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Verse 5, it says this: let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen? The example of meekness, the example of gentleness was our Savior himself. He who was humble, and then he who was gentle, but he always stood for what was right. Amen? No matter what people said to Christ, but he would always stand for what was right. Filipi na mata koe lua lona fai koe tolu. Se yo fai koe lima fai pea lona fai tauina. Aua ne I fai ese me tasi ma le fina o vale, male mita fua. A ia tai tasi o tau ma manatu ma le loto maulalo ua sili nisi uma ya te ia. Aua ne tai tasi ma vaava ai I ana lava mea. Aia tai tasi ma vaava ai I mea isi. Fai koe lima, ma na ia fai pule fai mai, ia iate o tau fo I lea lava manatu, sa ia ke riso Yesu. Amen? Leanga malu o lea li faula. Leanga malu lea e au mai e se ata whaata I tai mo I tātou, I le tai au le nei. So a tātou vaava ai, pe whape whea ona e savali e tusa ma le vala au. A tātou vaava ai I le whaatinonga
O le awa onga o mata mua moe o le tolu. Ai saule amatanga o le whaatinonga e amata i le tangata i tonu. Saule amatanga o le ekalesia e amata i le loto maulalu. So ai maleanga malu. Ai va aile mea lona tolu. Male ono sai. When we look at the third part, it actually says, from loneliness to gentleness to patience. The English word there, it says long suffering. Can you see the pattern here? The pattern here of one who is to walk worthy. The pattern here of one who is to be worthy of the gospel of Jesus Christ. How do we walk worthy? It starts off with your humility. Then it moves on to your gentleness or your meekness. And then it talks to your what? Patience. Has that got to do with anyone else? No. It's all got to do with yourself. Can you look at God's program? God's program starts with you. He's talking about the church. But you as part of the church, he's trying to organize you first. Where? On the inside. O polkala me o male atua e a mata yate oi. E a mata i le tangata i tutonu. E a mata i le loto maulalo. O na nga i le fea, o na nga i le angamalu. O na nga i le fea, e a nga i le onosai. Fa mai le faita wina o le fai upule na, fai upue lua, ma le loto maulalo, ma le angamalu, ma le onosai. O le ata o tatou au mai i a, o oi le tangata whaolaina ma le tangata whaatuatua, wa avea oi matino ke riso, matino le kālesia, e au ne yata i tatou le loto lea, o le onosai. For you as a believer, we need to look and understand that we must have this characteristic. Not only the characteristic of humility, but we must seek and strive for the characteristic of gentleness. But then also this one here, long suffering. If we look at long suffering, it comes from the word to be patient. It comes from the word to be long-tempered. That you can endure things for such a long time. Not just any things, but negative things. Negative circumstances that come your way, you are able to endure. I've given you 3 texts on the screen there, and this is referring to 3 people. In James chapter 5, verse 10 to 11, we see the story in regards to Job. Ile Yakopo na lima fa upo se fulu o sumatasi, o lo au mai ele ono sai o yopu. Ho uso ia yate o tou, ia o tou faa wao ile faa toa ile leanga, a toa male ono sai o le au profeta, e na tau tala mai le suafa o le ali, fauta wa tatou tau amu ia ie ono sai, wa o tou faa longo ile ono sai o yopu, wa o tou I lo foi, le unga I lale ali ina ua muti vale tele le ali male alofa nau, ono sai. O le siva enga nai o maile Roma e wha, o le ono sai le tangata lea e ngoa ia a pera amo. Roma e wha o lo o iai le fai tau whape le fai upo e luas fulu. Whape lo na fai tau ina, wha mai o Abramo e le I masalo vale ia ma le wha atua I le mea na fola ina I le atua. A ua maalo si tele o ia I le wha atua, wa vivi atu I le atua. Wana mauti no foi e mawhai a te ia o na whaia o le mea na fola ina e ia. Le loto ono sai. A le loto o te whia au maia pe wha au tuanga ia I le manatu lea o le loto o tangata leo Paulo. Ngā luenga o nonum tā koe luas fulu, whai koe luas funga le lua, wha pea I upo la apostolo, wha au te foi, o te alu nei, ua tino u le loto I Jerusalema, o te le iloa se mea e o mai a te au I lea mea. Na o le nei, o loo moni tino mai e le anganga pa ia I lea a ai ma lea a ai, o loo wha apea mai, ua wha atali mai noanga ma pua ngā ia te au, le ono sai o le apostolo. Lua sumatasi a lona whai pesful ma le tolu, wha apea I o ia, a ua tali mai Paulo, tau te wheta ngisi ma wha ati ngā tele mai lo uloto I se a wā ua o sau ni lava au e le ngata I na fosia, a ia o woti lava I Jerusalema ona o le suafa o le alii o Yesu.
le loto o le tangata o no sa. E savali, e tusa, malea, malevala au, wavala au winai, o ia. I want to bring patience, as an example for patience, the story of Paul. And in Acts chapter 20, verse 22, 21, verse 13, I'm just going to read out these verses for us. In 20, verse 22, it says, this is Paul's words. And see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. This is a person who knew his call. He was absolutely worthy of the call of the gospel of Jesus Christ. How do we know? Because he says there in verse 23, the Holy Spirit is telling me that in every city that I'm about to go to, I'm about to face chains and tribulations. In the next chapter, chapter 21, verse 13, he says this. And, his brothers and sisters in the faith are saying to Paul, don't go to Jerusalem. You're going to face tribulations. You're going to face these trials. But listen to the man who has long suffering. This is what he says. What do you mean by weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Don't we want to be Paul, eh? Isn't that the type of long suffering that we would want? That when we face tribulations, and yet we face one small tribulation, one small negative comment from somebody on Facebook, and then all the world goes crashing down, right? But today, if you are a believer, if you are to walk worthy of the gospel of Jesus Christ, it says there, to be humble. 2, to be gentle. 3, to have long suffering. And this is all starting with yourself. It's not even talking about the body of believers. Praise the Lord. A tato mata ile fe awale tu le tai awale ni. Olo manino ale upole atua. Pe a fai e tatal, pe a fai e savali tato e tusa malevala aua vala awina tato. O me umalawa e a mata ile tangata tutonu. Ai a mata la le loto maulalo. A mata le anga malu. Tolu. E a mata lo ono sai. Lui tawina fo itato le tai ale ni a. Femeo yeli tato loto ono sai. Amen. Te leo tato, eu foi awa. Stone mea ya. Lei mas ono sai. Ale upo le atua le tai ale ni. E au ina tato tilo. O a mai la lo tato loto ono sai. E tai tutusa ma Paulo. Le fa mai Paulo. I le ngata ina ia noa tia a ia o woti. Mo le suafa o Yesu Keriso. Fa. So mai ai le ono sai. Le fai upu nai olo iai lalo if. Le fai upu ngana iai fa mai. Ma le loto maulalo, anga malu, male no sai. Ia o tau fa pale. Le tasi, male alofa. Praise the Lord. Fa pale, le tasi, male alofa. Ole numero fa. The fourth part that we're looking at, the characteristic of those walking worthy of the call. Number 1 was lowliness. 2, gentleness. 3, long-suffering. 4, bearing with one another in love. O le alofa alo au maya I, o le whamatala ino le alofa lea, o le alofa le agape love. Le alofa le agape, le alofa agape. O le wingo le alofa le agape, po le whaati nongo le alofa lea. O le alofa lea e alofa atu, au noa ma le toi alofa mai. O le mafu angala le nae mawhai o le whamatala ina I e tata, o le alofa o le atua. A wao le atua, na ia alofa mai, au noa ma sa tata o alofa atu ia te ia. That's how we explain agape love. Agape love, it refers to the love of God, but in its explanation, agape love, or this love here, bearing with one another in love, is love who gives without any expectation of receiving love back. Selfless love. And that's the love that the apostle is using here. Bearing with one another in love. Amen? Amen.
O le ale ata lo au mai e le ngata ina ia tātou loto maulalo, e le ngata ina ia tātou anga malu, o nā ngai leo tātou soifua i le loto ono sai, o nā alea, o nā ngai leo tātou wola, i le wha pale pale, le tasi, i le alofa. Aisea, a wao le alofa, e mafu ai, ona mawhai ona e lea mana ia le sese o le isi. E wha mei mo pete on tā koe whawhai koe walu, o le alofa e ufi ai ana sala e tele. E te lewa ai i le masei o lesi, e te lewa ava ai pe alofa mai pele ai. Ai e te whaapale pale i lea lofa. Whamai le whamatala ina o lea lofa e Jesu Keriso. Ma taio e lima, whai koe whasuma tolu, whasuma wha, whasuma lima. Whamai upo Jesu, a o te whai atu, whasuma wha, a o te whai atu wa o yate o tau. Ia o tau walo lofa atu, ie wa ita mai yate o tau. Ia o tau whaamanui atu, ie wa whetu mai yate o tau. Ia o tau hangalele atu, ie wa ino mai yate o tau. Ia o tau te talo fo'i mo e tu wa i fua mai, ma whaasa wā mai, yate o tau. Wai mata i le whaati nongo le alofa o le atua. A tato waba ai le lisi naolo au mai e Jesu. Wha mai le whaati nongo le alofa, wha mai alofa atu ie wa ita mai. Wha amanui atu ie wa whetu mai. Wha mai angalele atu ie wa ino mai. Wha mai ta talo atu, mo e wa tu wai fua mai. O le level o le alofa lea o lo manao le atua ia ngai ai le alofa i tātou o i ana o onga. Ai se a whamai whai pui whasuma walu o le nei ia ato ato o le lei o la o tau a mi o e pei o lo o tau tama o le langi e ato ato o le lei o ia. Do you realize that God sets a very high standard of love? When that verse there in our text this morning says, bearing each other with love, and now we know that the meaning of the word love there is written the word agape, and that's to give love where you expect no love in return. And the world will tell you otherwise. Oh, no, I will only love when they love me. But God's standard of love is so much different, and that's why the world looks at us as a believer and say, how could you forgive that person? Have you ever someone had asked you that question? How could you not react? How could you not, revenge? That's what the world tells us, eh? But the Bible teaches us that when they hate us, we love back. Because look at what Matthew chapter 5 says. This is Jesus teaching. In verses 43, I'm going to read verse 44. This is what Jesus says, and I'm just trying to illustrate the standard of God's love. He sets the bar really, really high. And this is what Jesus says. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. It says, do good to those who hate you. It says, pray for those who spitefully use you and persecute you. Can we see where God's standard of love is? God's standard of love is that we love even though we don't receive any love back. But where does it start? It starts from a humble heart. Then it goes into gentleness. Then it moves on to patience. Then we can look at how do we love. Praise the Lord. Because in verse 45 it says, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. In 48 it says, therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. See how everything comes back to the Father's standards. O mea o malava, e o mai ile, e whapewhea na whaatino e le atua, o le a le whina ngalo o le atua, I lo wala soifua. Lea lau tato mata le a mata mai mta koe wha. Oh, okay. Ina i o savali e tusa ma le wala au. Whapewhea no savali, mua loto mau lalo. Lua, loto anga malu.
Tolu, ono, sai, fa pale pale, ile tasi, male alofa. Whemea, umea umarava, o lofa i te tonu o le tangata. E le itala no, mai le apostolo, I se whaalapo te potonga. Paul hasn't even told us about what does it mean as a gathering yet. He's still dealing with you on the inside. Because that's where it begins, brothers and sisters. In order for us to walk worthy, you've got to check yourself on the inside. What does the inner man look like? Remember last week we wanted to see if Jesus was comfortable inside your inner man. Or is he busy sorting out everything? Amen? He wants to dwell in your inner man. Praise God. So le mafu angalane na o au mai le apostolo vaenga ia. Ale manai ia e fa manatua ia te oe mau. E mawalu ngā masili e se mea le atua. Le mafu angale na a va ai mai le lalulangi ai ngā lue le tino ke riso. E maofa le lalulangi me whapea. How does the church do it? And when the angels look at the church, then they praise the Lord. Wow, look, there goes the church functioning. Praise God. Mira lima. Vaina lima. Fa mai ne fai upule na e fa. Tonu. Fai poe lua fa mai, ma loto mau lalo, lava, ma le anga manu, ma le ono sai, ia o tau fa pale le tasi, ma le alofa, le lavo tato iloa, e winga ese lava le alofa, le alo tala noma, i tuspa ia. Ai whamai whai pui tolu, ia tau ma whaie o tau ona tā ofi o le lotonga tasi I lale anganga, I le noa tanga o le file mu. O ila, whatoa tato wa aia iloa, oh, okay, e iei le whaala potonga o le au whaatuatua. Ai a tato wa ai le whaanga solonga mai, e a mata mai lava I tangata ta I tuatasi, e a mata mai lava I te oi le tangata I tutonu. Whatoa ho o lea I le whea, I le noa tanga o le file mu I le tū whaatasia, le whai mai whai poe tolu, ia tau mawhaia o tau o na tā ofi o le loto na tasi, I lale anganga. When we read verse 3, we see here that this is the first time that we see that there is now a body of believers. Because it says from verse 2, with all lowliness, gentleness, long-suffering, bearing with one another in love. That's all got to do with you as the individual. As the individual believer, what does that look like for you? Then, it says when you have step 1 to step 4, we can then look at step 5. What does step 5 look like? It says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Amen. So, le loto ngatasi, uso matua whaafine, le vaenga lea, I le vaenga lona lima lea o te whia au mai e le tai au nene. O le loto ngatasi, e a mata mai lava I tangata ta I to atasi. E whiu I ta ue tu whaatasi o tatou loto, ai au no I tatou ma le loto maulalo, anga malu, ono sai, whaapale pale. E le o I tatou e le tūlanga o le loto ngatasi, maua mai. That when, we will never attain or land at unity within the body of believers. And the body of believers, I'm talking about the body of believers everywhere. Not just us in our little house church, but all of us believers. All of your brothers and sisters around Auckland, New Zealand, Samoa, across the world, when we all operate step number 1, 2, 3, and 4, when we operate in humbleness, when we operate in gentleness, long-suffering, bearing one another in love, then we get to step number 5. And what does step number 5 say? It says that we endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. When you became a believer, the Holy Spirit already unified us. Ina ua e avea oe matangata whaatuatua, ina ua e whape atu I lo loto, tamba o te tali tonu ma whaatuatua I lo walupele o Yesu Keriso, o I nāna avea I oe matino o Keriso, ina ua papati soina I tātou, I le anganga e tasi. E le anganga pa ia, o le mafu angana o lo whai mai e le whai koe tolu, ia tau ma whaia o tau ona tā ofi o le loto ngatasi I la lea nganga. Ina ua avea oe matangata whaatuatua, ona avea lea oe ma
ainga o le atua, wa avea o e ma ainga o le whaatua tua, wa avea o e ma e ka le sia o Yesu Keriso, ino wa papatisoina o e le anganga pa ia I te tongo le tino Keriso. So he already unified us, the Holy Spirit. But what's our part? Our part is the endeavoring part. The endeavoring part in the Greek word, and its definition of that word that Paul has used, or the English translation, it's to hasten or to do quickly. So what Paul is telling us here, he's saying endeavor to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. He's saying, believers, do quickly. Get up. Do it quickly. Do what quickly? Be humble quickly. Be meek quickly. Be long-suffering quickly. Bear each other with love quickly. Why? So that we may keep the unity of the Spirit and the bond of peace. What is he saying here? That we may keep the unity. The Holy Spirit has already put us into the body. What we need to do is quickly hasten, hold on to that. Praise the Lord. That when we find ourselves drifting away from step 1, 2, 3, and 4, that we quickly go back to those things, those characteristics, so that we can continue the unity of the bond of peace that's given to us by the Holy Spirit. Amen. Ole winga le upu na olo au mai le upu fa Samoa le upu lea ia tau mawhaia o tau ona tā ofi. Le upu na tau mawhaia e sau o le upu e leni na tūsia I le upu na tau mawhaia. Ia tau mawhaia ole upu e leni e whaawinga ina ia whaavavevavi ia awane I tuai, awane I whaatuai ia whaavavevave ona whamai ia tau mawhaia o tau ona tā ofi o le loto ngatasi I la le anganga I le noatanga o le whire mu. Whamai le mua morkora nito ona tā pesfuma le lua. Vai pesfuma le lua mai suma tolu. A wā pei o le tino watasi ia mai tu tino e tele au I tu tino uma. E ui ina tele o le tino e tasi lava ia e whaapea lava Keriso. A wā foi o le anganga e to tasi na papati so ina ai I tātou uma I le tino e tasi. Po iutaia, po e leni, po polonga, po sauloto, ma ua wha inumia I tātou uma e le anganga, I le anganga e to tasi. Ina wā vea oi matangata whaatuatua, na tu uina I tātou e le anganga pa ia I to tono le tino o Keriso. Nai whamei whaipuna suma tolu. A wā le anganga e to tasi, na papati so ina ai tātou uma I le tino e tasi. Rona winga, ua tasi I tātou, ua tasi I tātou ono le nganu wenga le nganga pa ia. Ai o le mea lea o nau mai ele apostolo o Paulo, whamai ia tau mawhaia o tau ona tā ofi, le loto la lea. Ia whaavavevave I tātou, ona tā ofi mau le nganga lea, ua tu whaatasia I tātou. Whapewhea, sa ili lo tātou loto maulalu. Sa ili lo tātou wanga malu. Siaki lo tātou ono sai. E whapewhea mai lo tātou whaapale le lofa, le tasi, le tasi. Maua mai le nganga o le atua le nitai au. Praise the Lord. I le amataina o le tātou whaava ai. Whapewhea na whaatino le nganuenga ale ka le sia. Ale e amata umalawa I le tangata I totonu. Ona I o le I whea, ona I o lea I le tu whaatasia I tātou. Whamai whai unga whai pue wha, whamai, whai pue tolu, whamai e tau mawhai o tau ona tā ofi o le lotonga tasi I la le nganga, I le noa tanga o le whire mu. O le nganga pa ia, na te fusia I tātou, I le noa tanga o le whire mu. The Holy Spirit is what bonds us, but it bonds us or binds us. The meaning of that word bond is like a belt. Hey, that when we are humble, that when we are gentle, that when we are patient, that when we bear each other in love, then we have unity. But the Holy Spirit binds us like a belt together in the bond of peace. Praise God. Okay, let's move into the final part. Final part we find in verse 4, 5, and 6. I'm going to bring all of these thoughts together. Because o le vaenga muni, whamei whai pue wha lima maleuno, tasi le tino, tasi fo I le anganga, wha peo na wala o wina o tau I le wha moe moe tasi, mo wala o wina I o tau.
e tasi le ali, e tasi le whaatua tuanga, e tasi le papatisonga, e tasi le atua o le tamafo I lea o tangata umalava, o le pule I mea umalava, o le waiai I mea umalava, o lo I tutonu fo I yate o tau uma. O le manatu o lo a mai I, pea umo na tato sa ili I lea mio o le e savali ma le tusa, o na tato I loa lea o le mafua anga, e savali ai le o savali ma le tusa. O mafua anga la ia tato te maua mai whai wha, 5 ma le 1. Le o tato mata, a whai tato te I loa a mionga, o le tangata e savali ma le tusa. O a mionga ia na tato tala noai nei, o le loto maulalo, o le anga malu, o le unsai, a panpale, e iu lava ina ia ta ofi I tātou I le tūwhaatasia o I tātou e le anganga pa ia. A le mafuanga, tātou te mau e whai poe whāse o le whai poe ono, tātou te mau e le anganga o le tamā, e whai puna e ono whai mai, e tasi le atua o le tamāfo I leo tangata uma, o mea uma lava e whina ngalo I ai le tamā, e tasi, ina ia maua le loto, e tasi e ofo I le kālesia, ina ia tuu whaatasia, tangata whaatuatua. Ina ia maua I tātou le loto le totonu. Ina ia ausia e tātou le loto ngatasi I lale anganga. Ile no tanga o le fi le mu. Ona whamailea o ia. Ona o maila ia e fitu vaenga na o lo o tātou mata ia. O vaenga na e fitu. Whamai e tasi le tino. O le tino keriso. Nai whamai e le Efeso tolu whai pasuma 5. O ia o whaingoa inai. A inga uma o le langi. A toa mane na rulangi. Whamai e tasi le anganga. O le anganga pa ia. Nai whamai le Efeso e lua whai pasuma valu a wāua. Whaatau maua e I tātou. Uma ona o ia o le taitainga I le tamā e le anganga e toa tasi. Whamai e tasi le wha moe. O le ale wha moe. O le wha moe hola. Nai whamai kolose mua whai poe 5. Ona o le wha moe ua teu mo o tau I le langi. So le wha moe leo lo au maia e tasi lama le wha moe. Ele tolu ni wha moe. Ele tolu ni tau unga o le tangata wha tuatua. Ele tolu ni langi. No. E tasi lava lo tato wha moe. Oi le langi lea. Wha e tasi lea lii. Romana e se fulu whai pasuma lua suma tolu. A wae wha o laina I lato uma o e wala au I le suwafa o lea lii. O ai lea lii. O Yesu Keriso. Whamai e tasi le whaatuatuanga, I le yuta nā whaiupu e tolu, o le whaatuatuanga le pēa whaamatalaina, o le talitonunga o I tātou kerisiano, o matā upu whaavae e talitonu wai I tātou pēa sao o na hao a oina. Marama lama, So ina mo whai mai, e tasi le whaatuatuanga, e tasi le whaatuatuanga o I tātou, I matā upu a o oina, o le tino keriso. Nai whai mai e ia le yuta, whai upu e tolu, whamai, le au pēle, o loo o matua, whaama alosi e tusi atu yate o tau, I le whaolatanga ua tu utele, e tatau wai lava ona o tusi yatu yate o tau, I apoa yatu yate o tau, whaama alosi ona whinau, mo le whaatuatua, na tui na mai whaatasi I le au paia. Uso matua whaafine, e tasi lo tatou whaatuatuanga. Ai whamai uta, whinau mo le whaatuatuanga le nā. Whinau mo le mea moni. Whinau mo le aoa onga ina ia sao o na aoa awina leo langa kerisiano. Whamai e tasi le papatisonga. O le papatisonga lea, o le papatisonga I le vai. Pea tatou vaava ai I le vai ina mai le apostolo o vaenga ia o le lisi le whai poe whae o le whai poe ono. O loo au fia mai le papatisonga I le whaamatala ina o le mea moni ia Yesu Keriso. Tasi le lii, tasi le whaatuatuanga, tasi le papatisonga. Papatisonga o le whaelonga va aia lea o le tangata whaatuatua. Pea papatisoina I tātou le vai. Tali tonua se mata upu e tala noina I tātou le tātou mawhtanga. Ai o le papatisonga lea, o le whaeloa lea e le tangata tali tonu I tonu. O ia o le tangata whaatuatua, o na ia muli tai lea I mea le lei uma na whaia e Yesu. E awhi ai le papatisonga I le vai. Man muli, whamai e tasi le atua o le tamba lava
Lea tasi lea tua o le tamafo I lea o tangata umalava, o le pule I mea umalava, o le o yai I mea umalava, o lo I tutonu fo I yate oto uma. That's just a short summary of this slide, but hopefully those who have been reading the slide got the gist of what I was saying in Samoan. Because from verses 4 to 6, you know, what we learned from verses 2 to 3, we ended up in unity. So God's heart is for us as believers when we have lowliness, when we have meekness, when we have long-suffering, when we bear with one another in love, we arrive at what we call the unity. But we now know that when you're a believer, the Holy Spirit already baptized us into the body of Christ. Amen? Amen. But God's heart is everything is one. From verses 4 to 6, there are 7 ones that we look at. Number 1, there's one body, one church, found in Ephesians 3:15. There's one Spirit. There's not many Holy Spirits. There's just one. The Holy Spirit Himself. One hope. There's not 4 different heavens. There's just one heaven. There's one destiny that we're all moving towards as a believer. There's one Lord. One Lord, Jesus Christ Himself. One faith. In Jude verse 3, this is referring to the doctrines of truth. And that's why we as a fellowship, we try and teach doctrinal truth. We try and tell you and explain to you what God's word is telling us. And this is what it's saying. There's only one truth. There's not many truths. Just the one. The Holy Scriptures. Praise the Lord. One baptism. This baptism here is talking about water baptism. Water baptism is your public confession that you are now a believer. Amen? Amen. So this is a public confession that one who claims to be a believer is saying that I am a follower of Jesus Christ. Praise the Lord. And the last one there is one God and Father, the eternal God. Just wanted to highlight here that we can see the Holy Trinity working in this list. If we look at the one body, one Spirit, one hope, that's all to do with the Holy Spirit. Because our destiny, who is our the Holy Spirit. I've just forgotten the English word for the seal. Who is our seal for eternity? It's the Holy Spirit. That's the first 3. When we look at the second 3, the Lord, the faith, you know, God, Jesus Christ Himself is the Word. When we look at the baptism, Jesus Christ is the example of the water baptism. And in God, one God and Father, the Holy Trinity, the 3 persons, the one God. So we see here, this is the cause of why we do what we do, brothers and sisters. O le mafua anga lea, o lo tatou iai, I leo langa whaatua. Amen. So, o whai upu e ono o tatou mata o le toe fo'i mai malawa le manatu lea, e whape whea o na savali I tatou, e tusa ma le vala au, ua vala au inai I tatou. Nā whai mai I tatou uruwai whai upu. O te ai o iatu iate o tō, ia o tō savali ia tusa ma le vala au, ua vala au inai o tō. All of today's sermon, this 1 hour sermon, is all to do with verse 1. Verse 1 says, Paul is saying, I've taught you the first 3 chapters, the theology of the church. But how do we put it into practice? And he goes straight for who? He goes straight for you, the inside person, right? He says, I beseech you to walk worthy. How do we walk worthy? We walk worthy by starting off by being humble. We walk worthy by then moving into gentleness and meekness. Then we move into long-suffering. Then we move into how do we love one another without any expectation of someone to love you back. Why? Because then it heads into the unity of the body of believers. Because we're already unified. If you're a believer, you're already part of the body of Christ. But it says, hasten, do quickly to hold on to what the Holy Spirit has already done. Why? Because then we serve that one God. Amen. That one God there. The one God, the one body, the one Spirit, the one hope, the one Lord, the one faith, the one baptism, the one God and Father. That's the truth of the gospel. Amen? Amen. Praise the Lord. Ma lo lava le whaalongo, ma lo lava le onusai, a ia whaamanuina pele swafo le atua le nitai a ono Yesu.
Amen. Let us stand and we'll finish off with a word of prayer this morning. Tuinatulo loto I le atua. Ao e mawhauwhau ma e mana tunatu I le upulena e whaalongolongo I ai. Ia avea lava ma awala e te whesota I ai oe ma le atua. Praise the Lord. I was just saying there that, whenever you hear the word of the Lord, let the word of the Lord speak to you. When we pray, that's us talking to the Lord. But when we read and when we hear His word, that's God speaking to us. When we read Scripture, when you're hearing Scripture being taught to you, that's the Lord speaking to you. So as the Lord spoke to your heart today, wherever you've been hit this morning, bring that to the Lord this morning and say, Lord, thank you for your word. Amen. And pray that holy conviction in your spirit will continue to stir you on. Amen. Tato talo fatasi fatai me upole ni talo. Vi ia oitama. Ilo wangalele. E ala ila upu. Fafitai tele. Lo manatu mai. Lo alofa yatiao. Lo wa'oa o mai. Lo fa'a malosi mai. Lo fa'a matala loto. E awala I laua fionga paia. Tama o te sau. Ma lo'o loto. Fa'a nau. Yate oi. Wana oi. O te olai. Wana oi. O te sawai. I le ola e whaamava. Via oi. Ona o la upu. Le nitaya. E ala atu lau tatalu. Ya Yesu keriso. Amen. We thank you so much, Lord, for such a great privilege that we can come, that we can hear, we can be challenged by your word, that we can be encouraged, that we are convicted in our hearts. Our prayer, Lord, Father God, is that we continually walk, that we continually be patient, be humble, be meek, Lord, Father God, as we continue to strive for the unity of the body and to hold on to that unity that the Holy Spirit has already baptized us into the body of Christ. And so, Lord, we're so grateful for your word. I'm so grateful that we serve the one God, the one Lord, the one Spirit, the one baptism, the one truth, the one faith, the one hope. Lord, that all of these great, great truths are ours because of Jesus Christ. So we bless your name this morning. Thank you once again. All the glory be unto your name, now until forevermore. In Jesus' name, and we all say, Amen. Amen. From when we tell in their tour on Yesu, tatua lalamena.